Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sizokwenza isibalo lana ngendlela embili ukuze ubone ukuthi izibalo awufinyeleli umphumelo wazo ngendlela eyodwa. Uyakwazi ukwenza isibalo esisodwa ngendlela ezahlukene uthole umphumela ozogculisa umuntu ozobe ekumakela. Asithi ngino x minus 1 over x plus 2 greater than 0. Khumbula ke lezi zimpawu. Lelu phawu lolu olushona la esandleni sokudla lithi greater. Baliya le esandleni sesinxele lithi less than. Ngakho ngino x minus 1 over x plus 2 greater than 0. Kufana ukuthi ngino a over b omkhulu kuno 0. Kukhulu kuno 0 loke nginako. U-greater kukhulu, u-less than kuncane. Ngabhala nangale ndlela futhi ngithi a greater than 0, ngithi b greater than 0 kuyefana into eyodwa. Kuthi nje sengibhale ngendlela eqaqekile ukuze ngigcizelele. Okunye ke naku ngingamisa ngale ndlela ngithi u0 u-less than a noma ngithi u0 u-less than b. Kube kuyinto efanayo kodwa ngizama ukugcizelela nje ukuthi ziningi indlela ongaveza ngayo into eyodwa. Asiqhubeke nesibalo sethu. Sinokuqala la ukuthi u-x minus 1 u-greater mukhulu kuno 0, siphinde sitshelwe nokuthi u-x plus 2 mukhulu kuno 0. Lokho kuyawenza umqondo ngoba u2 mkhulu kuno 0. Siphinde siphiwe nangalana x minus 1 u-less than u0 noma u0 u-less than u-x plus 2. Kuhleke sisekele lokho esinake sikuphiwe vele kwa x1 no x2 na. Uma sesiguqula ngalena sesithi u-x u-greater than minus 2 noma sesisho ukuthi nako kuze ngikufakile la ukuthi u-x u-greater than 1 futhi u-greater than u-minus 2. Uzohamba kanye nami ngiphinde ngithole ngikunika ithuba lokuthi ubhale nawe ukuthi kungenise emqondweni lokho engikhuluma ngakho. Khumbula izimpawu zakho ukuthi uphawu oluthize limele ukuthini, olunye oluthize limele ukuthini. Kuzokusiza ukuthi usheshe ufinyelele kwimpendulo yakho lokho ungaloke ugijima around into engapheli. Uma sesibeke ngale ndlela ke ukuthi u-x mkhulu kuno 1 futhi mkhulu kuno minus 2. Sisuka sithetha sibeka phi ke manje indaba yethu? Sithetha sibeka phi? Siyaqhubeka. Ngiyathemba uyakwazi ukulandelana nami njengoba ngikushintshela imbala ngizama ukuthi ngibhale ngendlela ezokhumbuleka kangcono noma ezobonakala kangcono. Siyaphinda futhi siphunyelwa into efanayo yokuthi u-x wethu okanye hayi ukuthi ifana ncamashi
Angithi besino x o greater than 1 futhi greater than minus 2 ngapha sino x o less than 1 noma no minus 2. Ngakho mhlawumbe singathatha umphumela wangapha sithi u-x noma sithi u minus 2 u less than x. Asiqhubeke. Sibhale kahle ngala. Ngifuna ukudwebela imphumela yethu la kwi-number line yethu. Ngizoyibamba khona la ku -2. Anginasidingo kangaka ukuthi singaze siqhubekezele siyele kwezinye inamba. Ha. Sibona sophunyelwa yini lapha ku -3. -1 esikhaleni sika x phela sesifaka u-3. Ngithe ngizokukhombisa indlela ezinye futhi zokwenza lesi sibalo. Ngoba phela izibalo ayikho indlela nje eyodwa ngaso sonke isikhathi. Sonke sicabanga ngendlela ezingafani, kepha singenza isibalo esodwa sizenze ngendlela ezingafani, kodwa ekugcineni kumele sithole umphumela ofanayo. Athi khombisa enye indlela. Ngisibhalile njengoba sinjalo isibalo sethu ngathi x minus 1 ngathi x plus 2 is equal to 0 ncase greater than u-0 mukhulu kuno 0. Balekile ukuthi uligade uphawu lakho la. Bonile ukuthi sebese ngithi equals to ngenza iphutha. Balekile ukuthi uphawu lakho uligade ukuthi bekuthiwe lithini vele. Sidlulele. Singabhekana nezinto ezimbili lana njengoba ngibhalela u-x plus 2 ukuthi u-greater kuno 0 nangalena u-x plus 2 siubambise ekutheni u-0 u-less than u-x plus 2. Into eyodwa leyo ekhulunywe ngelimi ezimbili. Ngingathimes ngo-x plus 2 nangapha x times 2 plus 2 ncase ngisalela u-x ukuthi x minus 1 u-greater than u-0 okanye sengase ngiyisusele u-minus 1 ngiyeqisa u-1 wami ngale ukuze ube positive sengino-x o-greater than u-0. Uma sengilana ke yini engadlulela ikhona enye indlela mhlawumbe singazama ukuthi lesi sibalo sisiveze ngayo noma sisiqhubezela uthi ngithi ngiwehlise futhi u-x wami greater than u1 ngapha base ngithi okanye ngale ngizomisa kanjani bengingakenzi ngale
ngithi vele u-minus 2 u-less than u-x wami ngidlulele khanselane kususane ngibe no-x minus 1 ukuthi u-0 u-less than u-x minus 1 wami ngayiguqula ngingeqisa u-1 wami ngale ukuze ube positive ngithi u-x noma ngithi u-1 u-less than u-x wami. Uyabona ukuthi impendulo zethu bawuyiqhathanisa sicishe sifane ngale ngino-x o-greater than u-1 ngale ngino-1 o-greater than o-less than u-x into eyodwa kukhuluma into eyodwa kepha ngendlela oyibhale ngayo noma ngendlela engiyibhale ngayo kuba ngathi ngikhuluma into ezimbili kanti into eyodwa nje. Sithatha isibalo sami lesi noma ezinye izibalo ezifana nalesi sibalo usiqalima phansi usihlaziye usenze wena nabangani bakho noma usenze wedwa noma ubuzisise kuthisha wakho ubone ukuthi izibalo ezibizwa ngama-rational inequalities nangempela usuyakwazi ukuthi uzimele wedwa kuzona. Ngizama ukudwebela futhi la i-number line le yokuthi isibalo sami ngisikhiphe ngomdwebo. Usibamba la kuthunjwe bande ngisibambe ku2 vele u-negative nasekuqaleni. Base uyabona ukuthi vele sime ngendlela efanayo, sime endaweni eyodwa kodwa sikhiphe ngendlela embili isibalo esisodwa.